Bu сунтарга бойня территория тыгар буманнык ыты тутар питомник оңохолла турар. Бу питомник пытёрдон 5 местелях. Атохонтарга бу ыткыл калгата наха элбек болачы буманнык элбек хаяблынялар инкиреллере болу. Олоктак жахалтага отон бу хонтар нехилеген бахалыгын холбиятчыта туактен ханалакын бу төһө ытманна караллан туруага юанна кимнак туталлары буманны. Ол жеке барык кара. Тун бу проблема таден тун бу хунтар бит нехлегер тун бар, тун кини Канада. Тун бу биги бу девленен тун биги бу питомник временного содержания ден бу спецстрой проект индивидуальный предприниматель Улсан Брим бу хагаланырар. Бу төрдүн местага ден булуктак. Бу көргүлү жо бара турар. Антон бу уже үлебит бүтенерер. Бу күннәртен хагалантон уже бу питомник уже тарптан вид управления кытта уже үледен хагалан кирмарыкта. Антон бу туга кыллыва катурбутай бу питомник опсенен ыратта ди бу маннык бар болохтак энден ирде билде быхытынан бары болу. Это, конечно, Антон тугуттан дем булан турдага жата финансирование ден турдага. Антон бу финансирование Антон бу улус администрацияда, онда бу фунтарный хелеген администрацияда, антон бу катча кедерин тон кедехан тон бакка тон кыттыхан ден бу уже бу питомник уже тон билетин тон тутудун уже халан кирмандак патибе. Антон же бу нахачи көжүстәк үле бара турар бит, оннан ыткы халгата агы едиһаныбыт, оннан мәне хәҗәр ыттар каянда агы яктара.